Dumela hape weso. Ha re hopotsa nena re qaile kae? Re itse phuputso ke ho utolla se itseng ka tsela e itseng seo o neng o sa se tsebe. Mme ho utolla dintho tseo ho seng motho ya tsebang ka tsona ke ho fuputsa. Hape ke ho namalatsa kapa ho eketsa tsebo. Ya ba re mefuta ya phuputso ka ha e mengata, mefuta eo ke makgobonthithi ao a etsang ha o fuputsa. Makgobonthithi ana a emela kapa etsa represent di-tools e leng disebediswa tsa ho utolla. Hape a fana ka ditsela tseo o di sebedisang ho bokella, ho lotomanya, ho hlopha esita le ho qanolla lesedi ka nako eo o etsang qeto ka kutullo kapa tshibollo ya hao. Mofuta o nepahetseng phuputsong o kgodisa batho ka diqeto tse etswang. Ke bohlale he ho bapisa puo e leng theory le ketso e leng application. Mme re di bona tsena di a etswa di-university-ing moo ho tla fanwa ka thuto e leng puo e leng theory. Mme ha morao ho thwe baithuti ba kenye mosebetsi ona tshebetsong jwale ba sebetse e le mane moo ba tla etsa di-assignment jwalo ka di-dissertation, thesis kapa le ditlaleho tsa phuputso. Jwale ra re na ha re fuputsa, morero wa ho fuputsa ke ho etsa jwang? Hantlentle ho fuputsa e ka ba ho hlopha e leng ho etsa categorize, kapa e ka ba ho hokahanya e leng ho etsa correlate. Hape ho fuputsa e ka ba ho hlalosa e leng describe, kapa ho lepa e leng predict. Hape e ka ba ho hlakisa e leng explain, kapa taolo e leng control. Hape ka ho fuputsa e ka ba ho ba e le ho bega e leng evaluate. Mme ketso tsena di ka etswa di le pedi kapa tsa kopangwa, ha etswa ena le ena, kapa ha etswa e le nngwe ya tsona fela e lokela ebe e tla be le na ho rebuwe ho etswe eng ka phuputso. Jwale ya ba re ha ntlo e ahwa ho ba le moralo e leng plan, ho ba le design na ntlo ena e lokela ebe sebopeho kapa tshobotsi efeng. Phuputso le yona ho lokela ho be jwalo. E bang ke ho hlalosa, ke ho hlakisa, ke ho etsa tsena tseo re qetang ho di bolela, e tla ba hodima moralo. Meralo ena o mong ke nalane e leng historical design, o mong ke tlhaloso e leng descriptive design, o mong ke kgokahano e leng correlation design, o mong ke papiso e leng comparative design, o mong ke experiment e leng experimental design, o mong ke tshwantshiso e leng simulation design, o mong ke ho bega e leng evaluate, o mong ke ketso e leng action design, o mong e tla be le merabe e leng ethnological design, ha o mong e tla be le mohlomong shebwe ditaba tsena tsa sesadi e leng feminist design. Wa ho qetela ke culture e leng ditlwaelo tsa bophatlalatsi, cultural design. Jwale ha re kene he re shebe moralo ka mona ho thwe ke ha ho etswa jwang ka ona. Jwalo ka se re boletse, ho teng mefuta e mengata ya moralo wa phuputso e tlamahangwang le mefuta e fapakaneng ya diprojeke tsa phuputso. Kgetho ya moralo e leng design e hodimo ha bothata bo bakwang ke merero kapa sepheo sa phuputso e leng di-aims. Mofuta ka nngwe wa moralo wa phuputso o na le mefuta e mengata e sebediswang ho bokella e leng ho collect, le ho qanolla e leng ho analyse mofuta wa lesedi le fumanweng ha ho hlahlojwa. Jwale re kena ka botlalo le ha e le ka bokgutshwane bo boholo ditshobotsing tsa moralo ka nngwe. Ha re shebe nalane le historical, hona moralo
o reretswe ho bega ka tsela e hlophisitsweng le ho tswaka ka bopaki, ho tiisa le ho etsa diqeto, conclusions, le ho ke ho tswaka, synthesis, ka bopaki, ho tiisa e leng ho etsa establish, le ho etsa diqeto, conclusions, ka diketsahalo, events, tsa kgalekgale. Moralo ona o sebedisa lesedi le data la mathomo ho lena le thweng le primary la nalane jwalo ka remains e leng masalla a sehopotso, archaeological remains, ha mmoho le ditokomane tsa kgalekgale. Ho bohlokwa ka mehla ho etsa tlhahlobo e leng ho testa, ho netefatsa mehlodi ena lesedi, data, ntle le hore tsebisa na ho etsahetseng kgale, le ho bega e leng evaluate ditumelo, beliefs, tsa nako e fetileng. Moralo ona wa nalane o ka sebediswa na ha jwale le ka moso ho ka tla ka dife, mme o tsitlallela bohlokwa ba ho kenellana e leng interaction, ho kenellana ditholwana. Re tla di bona ha ho kenellana e leng di-effects tsa tsona. Hape ha re shebe moralo ona wa tlhaloso e leng descriptive, moralo wa tlhaloso ya phuputso o itshetlehile hodima tekolo e leng observation e le tsela ya ho fumana lesedi, data. Moralo ona o leka ho hlahloba maemo e leng situations ka sepheo sa ho netefatsa e leng establish tlwaelo. Hona ho bolela ho leptjwe ho thwe seo se tla etsahala ka ho tshwana diketsahalong, circumstances, tse tshwanang ka moso. Ho lekola kapa tekolo e leng observation e etswa ka ditsela tse ngata. Ho latela mofuta wa lesedi le information le batlwang, batho ba ka botswa dipotso e leng di-questionnaires tsa fuwa batho, direkote tsa ditshwantsho tsa etso, Easter le medumo mmoho le monko, smells, di a rekotwa ho tswa bathong. Ho lekola kapa tekolo ya ngolwa kapa ya rekotwa ka ditsela tse itseng ho thusa ho e qanolla e leng ho etsa analyze. Boholo e leng scala, boholo ba phuputso ya tlhaloso bo susumetswa ke di-factor tse kgolo tse pedi, e leng dintho tse kgolo tse pedi. Ya pele ke boemo, level, ba ho rarahana ha tlhahlobo e leng complexity ya survey, le ho namalla e leng scope, ka ho pharalla e leng extent ha tlhahlobo ha o survey-uwa. Jwale ha re shebe e nngwe e leng kgokahanyo, correlation, e le moralo, design. Moralo ona wa phuputso ya kgokahanyo e leng correlation o sebediswa ho hlahloba, examine, kamano ya mehopolo, di-concept tse pedi. Ho teng mahlopho le classifications a mabedi a kamano ya dipolelo, ni statements, e leng kopano dipakeng tsa mehopolo, di-concept tse pedi, moo ho na le tshusumetso ya e nngwe ho e nngwe. Jwale e nto ba le sesosa se tliswang ke kamano e leng causal relationship, moo e nngwe e bakang diphethoho ho e nngwe. Dipolelo tsa sosa e leng causal statements di hlalosa seo ka nako e nngwe se bitswang kamano e tlisang sesosa e leng tholwana, sesosa le tholwana, effect. Kamano ena e tlisa sesosa ha mmoho le tholwana, effect. Sesosa ho thwe ke mosusumetsi e leng variable ya ikemetseng e leng independent variable, mosusumetsi ya susumetsang tshobotsi tse itseng. Athe se amehang ka ho susumetswa ke se itseng ho thwe ke mosusumetsuwa ya sa ikemelang e leng dependent variable. E ne re ka reng ke lehlaka la noka le kebeselang, o ya ka na maemo ke a feng, ha ikemela. Moralo ona wa phuputso ya kgokahanyo dipakeng tsa mehopolo, di-concept tse pedi, o ka se ke wa hokahanya kapa kgokahanyo ya eba teng moo keketseho e leng tholwana ya keketseho ya mosusumetsi, kapa moo phokotseho e bakwang ke phokotseho ya mosusumetsi,
kapa kgokahanyo ya eba siyo moo keketseho ya mosusumetsi e bakang phokotseho ya mosusumetsuwa kapa moo phokotseho ya mosusumetsi e bakang keketseho ya mosusumetsuwa. Hangata sefutho e leng degree sa kopano se a metheha, se measurable. Jwale ha re shebe moralo o mong wa papiso leng comparative design. Ona moralo wa phuputso wa ho bapisa o sebediswa ho bapisa kgale le jwale kapa maemo a bapileng e leng situations, haholoholo ha mofuputsi a sitwa ho laola diketsahalo le events. O sheba maemo situations a fapakaneng a boholo e leng ba sekala, boholo ba bo sa lekaneng kapa ho bitswang kepola, e le hore kepola ke ho holo le macro, mme a ka sheba boholo bona bo thweng ha bo lekane, a sheba kepola e le macro. Ha re bua ka boholo e tla ba matjhaba kapa setjhaba, kapa a shebe tswepe micro e leng ho nyenyana. Ha se re sheba mona re ka re motse kapa motho ka mong. Jwale papiso e leng analogy ena e sebediswa ho bontsha tshwano ka sepheo sa ho lepa ditholwana le di-results ka sepheo sa ho lepa ditholwana le di-results ka ho dumela ho thwe haeba diketsahalo di-events tse pedi tse tshwanang di na le ditshobotsi tse tshwanang, di tla boela di tshwana diketsahalong kapa events tse ding disele tseo ditshobotsi tsa tsona di tshwanang. Ka tsela ena moralo e leng design ena ya papiso diketsahalong ho bapiswa, ha re phete re ka tsela ena moralo kapa design, moralo ona wa phuputso ya ho bapisa o sebediswa ho thala e leng ho explore le ho tutsa maemo conditions a bakileng, maemo a bakileng diketsahalo kapa di-events tse itseng. Ho tlisa kutlwisiso ha re bapisa, mohlala, ho ba hlokolosi ka ditholwana tsa ho etsa kapa ho nka qeto e itseng. Hobane re tla bapisa re mona ho ile ba tjena ka ho tshwana, haeba le mane tshobotsi di a tshwana, re lebeletse ho tla tshwana le mona. Hape moralo o mong ke wa experimental design, e leng ona o re reng motho ka dikutlo tsena tse hlano tsa mmele ya rona tse hokahanyang le tlwaelo, motho o sebedisa tsona. Moralo ona wa phuputso ya experimental e leng kamano ya motho le tlwaelo o lekola ho arola kapa o leka ho arola isolate, o leka ho arola ho etsa isolate le ho laola boemo condition bofe kapa bofe bo amehang bo hlahlojwang, mme bo lekola ditholwana le defect nakong ya maemo kapa nakong eo maemo a hlohlwang moya a manipulatwang kapa nakong eo a susumetswang a leng ho thweng a etswa influenced. Sethathong sa phuputso diphethoho di etswa ho mosusumetsi e leng independent variable ya ne re buileng ka yona, ho bolela sesosa e leng cause le tholwana, e le hore ho shebwa hore na ha re susumetsa mona ho mosusumetsi na tshobotsi ka pele ka mane tholwana e tla ba efeng. Le ha di-experiment di ka etswa ho thala kapa explore ka diketsahalo kapa ketsahalo e itseng, hangata di hloka ho pota e leng hypothesis, ho bua ntle le bopaki kapa ho bua fela ka hlooho e ntsho, mme e nkwa e le supatsela le tla supa na ba susumetsi di-variable ba ka tutswa le teng jwang ka morero wa ho balaola le ho ba metha, ho ba meshara. Mekgwa e mmalwa ya ho etsa experiment e leng kamano ena motho le tlhole jwalo ka ho thweng ke PORI, PORI e leng pre ka senyesemane, moo phuputso ya experimental e etswang pele ho phuputso ya nnete, ho nto ba le moo jwale re reng
ke nnete le true mo phuputso experimental e etswang e le ka nnete e sita le quasi e le mo phuputso e etswang ho fumana sesosa le tholwana tseo di tsejwang ka tshobotsi ya ho beha leihlo kapa ya ho checka le ho laola e le hore ke pele ke ka nako eo le ka morao ha o so ho hlahlojwa jwale experimental e etswa ka mekgwa e meraro. Ho hong ke tshwantshiso, moralo o mong ke tshwantshiso e leng simulation. Ona moralo wa phuputso ya tshwantshiso o kenyelletsa ho tshwantshisa ka ho emelang kapa representation se tshwantshiswang ka setshwantsho se senyenyane se bonolo sa motlolo wa system se ka hlohlwang moya sa manipulator kapa sa susumetswa ka sepheo sa ho bega sa ho keija ditholwana le defects. Moralo ona wa tshwantshiso e leng simulation o tshwana le moralo wa phuputso wa experimental ka ho hlohlwa moya kapa ka ho manipulator kapa ka ho susumetswa, empa ona o fana ka tikoloho ya maiketsetso e le ho tla etsuwa nthonyana e nyenyana e tshwantshisang e kgolo. Re bone meaho mona ka thwe motlolo ona o tshwantshitswe hore na ntlo e kgolo e tla ba ka tsela e feng. Jwalo ka ha eka ho sebetsanwa le tsona ka kotlo ka boholo ba tsona tsane tse kgolo, empa ho sebeditswe tshwantshiso motlolo mme ntse o sebediswa boholo bo lekanang fela e le motlolong hona ho nyenyana ntse o ipapitswe le mane mo ha e phethahetse na ke ha e le jwang ha e le kgolo. Ditshwantsho kapa dimotlolo di ka e ba ka mokgwa wa dipalo e leng mathematics kapa mathematical, mme dipalo tsena ya ba dipalo tsa computer kapa disebediswa kapa di-material tse tshwarehang e leng tse physical tse mahlakore a mabedi 2-dimensional kapa mararo 3-dimensional. Mosebetsi wa setshwantsho kapa motlolo o tlameha ho bewa leihlo e leng ho checkwa le ho lekanngwa ho lekanngwa celebrated ho shebwa ho lekanngwa e leng celebrated ho lekanngwa le system ya nnete e tshwantshiswang ho tiisana ditholwana di ka tshepuwa. Moralo wa phuputsweni wa tshwantshiso o thusa ho hlahloba kapa ho testa maemo a hlaloswang ka theory le mpuane re boletseng jwalo ka potso e kare haeba ho le tje re lebeletse ho ka ba jwang maemong a itseng. Jwale hape ho na le ona wa ho bega e leng evaluation. Moralo ona wa phuputso wa ho bega o reretswe ho sebetsa dintho tse rarahaneng jwalo ka batho, o fetela ka ngaela le ho fumana dinnete tse sa fetolweng leng defect ka ho leka ho tiisa kutlwisiso ya boiyane ba batho, dipolotiki, ditlwaelo e leng tsena tsa bophatlalatsi culture. Ho teng di-approach tse ngata jwalo ka dimotlolo tsa ho bega, mohlala qanollo ya system, mohlala qanollo ya di-system e leng mofuta o phuthang tsohle moo ho shejwang ho rarana ha ba susumetse le di-variable le responsive evaluation moo ho shejwang na lenaneo le lenaneo kapa program leo kentsweng tshebetsong le a sebetsa le na le sebetsa ha kae ho bohle ba le sebedisang. Moralo ona wa phuputso wa ho bega o reretswe ho bega merero le diprojeke ka leihlo la ho bona na batho ba sedi ba aware ha kae ka yona, ditjeho di a shejwa le melemo na ditjeho di ka lekana le mosebetsi o kentsweng tshebetsong na, ditholwana di sebediswa e le ho etsa na diphetho di ka etswa kae ho fetola kapa ho ntlafatsa boemo. Jwale ha re felle mona re tlo tla re boela re kena hape ho moralo o mong e leng ona wa ketso e leng action design. Re santse re bua ka meralo ha jwale.